তাৰে ভগৱান ওচৰত আমিও প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ। লগতে মোৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে, তেওঁলোকক আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ। বিজেপি আজি আনুষ্ঠানিক হিচাপে আজি দলৰ কাৰ্যালয় অনুষ্ঠিত কৰা আদৰণি সভা নতুনকৈ বুকলীয়া নগৰ সমিতি অৰ্থাৎ মিউনিচিপাল বোৰ্ড নৱনিযুক্ত 12জন সমিতিৰ চেয়াৰমেন চেয়াৰপাৰসন লগতে ৱাৰ্ড কমিশনাৰ ডাঙৰীয়াসকলক আজি আদৰণি সভা চলাই নিয়াৰ আমাৰ স্থানীয় সন্মানীয় সভাপতি মহেন্দ্ৰ লেথি ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা লাংচমেপি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অধ্যক্ষ বিপুল বৰা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা লাংফেৰ বিডিচি চেয়াৰমেন দৰ্শিং ৰপি ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা জিলা কমিটিৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত থকা আমাৰ এগৰাকী সদস্যা বাসন্তী ৰহাংপী বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী আৰু আজি অতিকৈ মৰমৰ যোৱা দুদিন আগত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানটো টাউন কমিটি মিউনিচিপাল বোৰ্ড কমিটি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হাউচ লগতে কেবিনেট সিদ্ধান্ত মৰ্মে আহি থকা দিনত পুনৰ যি নগৰ সমিতি আৰু মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ তেওঁলোকক ৰাইজৰ কাৰণে চলাই লৈ যাবৰ যি সুবিধাৰ আমি চিন্তা কৰি পুনৰ একে কমিটিয়ে এডহক হিচাপে নিযুক্ত প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে। গতিকে আজি আমাৰ বকলীয়া মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ কমিটি সন্মানীয় চেয়াৰমেন হেমসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, ৱাইচ চেয়াৰপাৰসন সন্মানীয় অনিতা শইকীয়া বাইদেউ, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বিজয় হেনছে ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ ৰাজু তেৰাং ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ অজিত তেৰাং ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ প্ৰাঞ্জল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বিতম টিমুং ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ গৌতম বণিক ডাঙৰীয়া, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ মিনিকিং টিপি বাইদেউ, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ লীনা সিংহাপী বাইদেউ, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ জোনাকী লেখেপী বাইদেউ, ৱাৰ্ড কমিশনাৰ বিধান সিংহা বাইদেউ, বিধান সিংহ চলাই দিব উপায় নাই, বিধান সিং ডাঙৰীয়া আৰু ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আৰু নাই আৰু এই সভাৰ উপস্থিত থকা আমাৰ লাংফেৰ মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াসকল, লাংফেৰ মণ্ডলৰ বিভিন্ন মৰ্চাৰ সভাপতি সভানেত্ৰী বিষয়ববীয়া আৰু মঞ্চত উপস্থিত থকা লেন্সৰ চেয়াৰমেন ইন্দ্ৰ টপি ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখে কৰি এই সভা উপস্থিত থকা আমাৰ এই লাংফেৰ সমষ্টি 54টা বুথৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল, শক্তি কেন্দ্ৰৰ কনভেনৰসকল আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকলৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা মোৰ মৰমৰ iniletum langfer hoipen itum pini ningarong piglo lapen ke tengsi
nitum Churubek nagi Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Kuduram Rohang Sir Alangli itu Ladakh nilitum Langfer Arlo Bukulia Municipal Board Labangso Bukulia Municipal Board Aphan Kepachari Ponji Aphan Puthot Ad hoc Committee Pangdat Konpen Kedamtang Linia Prang Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Alang Litufan Semi Padeng Pon Pen Nilitum Langferarat Alang Litum Pan Kangkun Karnino Lapen ke Karchu Amai Nilitum Bharatiya Janata Party Asai Hemlong Biponiglo Lapen ke Haladak Nilitum Bharatiya Janata Party Karjokorta Tumdoan Alang Litum Pan Hirjumi Pajiblo Lapen ke Karchu Pon Asai Dengpon Baso Asai Dengden Pen Nilitum Puthot Alang Litum Apan Amethang Asai Hem Ate Office Along Nilitum Office Pendaan King dan Bangsi Alang Litum Pan Dang Thon Munlo Lapen Galang Litum Pan Methang Hoi Paching Ni Ponlo Pasini Arong Piglo Jenitum Langfera Long Sitame Kaprek Ahomosti Asada Taxi Ilitum Langfera Long Ansisi Ipaching Thu Ponji Pan Litum Puthot Municipal Board Ad hoc Committee Pangdak Ponpen Ilitum Lempon Longko Lapen ke Langfera Long Ansisi Paching Thu Ponji Apan Stabi Ilitum Bori Ponlongko Jadi Kadugawe Karbi Anglong Autonomous Council CM Sar Penchenglok MP Omar Singh Tisosar Sar Bida Singing Lang ke hai Lapen Sar Dorsing Rong Hang ke hai Lapen ke Doan Nilitum Colleagues MSC Doan Lapen ke Council Long Chairman Radu Tisosar Lapen ke Deputy Chairman Obhijit Prosar Alang Litum Phan Ame Nilihin Pen Suri Akachuro Pajiriko Pen ke Ladakh Pini Na Chetong Don Party President Penchenglok BDC Chairman Pen BLCC Chairman Pen Litum Bharatiya Janata Party Klemra Pet Dak Langfer Mondolo Office Bearer Doan Alang Litum Tamil Labangso Asai Long Nangacherap Nangacheto Dum Pen Alang Litum Phan Hirjumi Pajir Pompen Ansose ke Bangiani Klem kita media Phan Hirjumi Pajir Ponthek Pot Nilin Pen Suri Kachuro Pajir Kardo Ad hoc Committee ke Labage Dona Marke Puthekelang Cheklion Trok None John Trok Sine Ba Nikani Silone Labage Moapor Nangli Lokote Nanglitum Ardulong Yes Nilitum Dak Langfera Long Bangke Population Dopik Ape CC Award Long Si Bangsuri Ki Thom Voters Do Bangsuri Hinira Haroner Kep Harot Sopsi Ana Lana Voters Do Potsi Nilitum Manon Nangkeleji election jitu town committee election jong si dolo punotangte Nilitum la soteng pensi ward bangke pabat kompon non jeneba nitum bangke ward commissioner people lo lapen ke bang hini bangke nominated ward commissioner people lo kadu kore bangkri hini Nilitum dak Bukulia Municipal Board apa induction kuripon asi ke bangiar ni bangke Nilitum dak Bukulia Municipal Board lo bangke total 10 ward dopo lapen bahini nominated dopo lama power bangke do committee apang kan lapen ke tengsi nitum Churubek nagi Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Kuduram Rohang Sir Alangli itu Ladakh nilitum Langfer Arlo Bukulia Municipal Board Labangso Bukulia Municipal Board Aphan Kepachari Ponji Aphan Puthot Ad hoc Committee Pangdat Konpen Kedamtang Linia Prang Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Alang Litufan Semi Padeng Pon Den Pen Nilitum Langferarat Alang Litum Pan Kangkun Karnino Lapen ke Karchu Amai Nilitum Bharatiya Janata Party Asai Hemlong Biponiglo Lapen ke Haladak Nilitum Bharatiya Janata Party Karjokorta Tumdoan Alang Litum Pan Hirjumi Pajiblo Lapen ke Karchu Pon Asai Dengpon Baso Asai Dengden Pen Nilitum Puthot Alang Litum Apan Amethang Asai Hem Ate Office Along Nilitum Office Pendaan King dan Bangsi Alang Litum Pan Dang Thon Munlo Lapen Galang Litum Pan Methang Hoi Paching Ni Ponlo Pasini Arong Piglo Jenitum Langfera Long Sitame Kaprek Ahomosti Asada Taxi Ilitum Langfera Long Ansisi Ipaching Thu Ponji Pan Litum Puthot Municipal Board Ad hoc Committee Pangdak Ponpen Ilitum Lempon Longko Lapen ke Langfera Long Ansisi Ipaching Thu Ponji Apan Stabi Ilitum Bori Ponlongko
Nili Kadugawe Karbi Anglong Autonomous Council CM Sar Penchenglok MP Omar Singh Kisosar Sar Vidya Singh England ke hai Lapen Sar Dor Singh Rohang ke hai Lapen ke Duan Militum Colleagues EMMSC Duan Lapen ke Council Long Chairman Raju Kisosar Lapen ke Deputy Chairman Obhijit Prosar Alang Litum Phana Nili Hin Suri Suri Akachuru Pajirigo Pen ke Ladakh Mini na Chetong Lon Party President Penchenglok BDC Chairman Pen BLCC Chairman Pen Litum Bharatiya Janata Party Klemra Pet Dar Langfer Mondolo Office Bearer Loan Alang Litum Tamil Abangso Asai Long Nangacherap Nangacheto Dum Pen Alang Litum Phan Hijumi Pajir Konpen Ansu Seke Bangiani Klem kita media Phan Hijumi Pajir Konten Kapot Nilin Ben Suri Suri Kachuru Pajir Pardo Sir, ningan ko na fan lola so edo committee ko Ad hoc committee ke labang ke non marke protect lang cheklion sok lone jon sok sine ba che nikane silone labang ke moapor nangle lokote nangle tum artulo Nanti sir ward commissioner pa bat panda dolo te ward pa bat lo mas yes nilitum dang lang fera long bang ke population da topik ape ICC award long si bang suri ke thom voters do bang suri hinira haroner ke harot soksi ana lano voters do potsi nilitum non Nangkeleji election jitu town committee election jong si dolo pulotangte nilitum la sorteng kan si ward bangke pabat pompo non jeneba nitum bangke ward commissioner piponlo lapen ke bang hini bangke nominated ward commissioner piponlo kadu kobe bangkre hini nilitum dak Bukulia municipal board of induction kuripon asike bangiani bangke litum dak Bukulia municipal board lo bangke total 10 ward dopo lapen bahini nominated dopo la Sir, power bang edo committee ta aprang teng se chelong ko. Isibet lo lake power functioning ke isibet lo athe semike deng konstamia la thon otaking kutame ke cheng silo Karbiang Autonomous Council lo ala litum hang pen council ACS officer atum ahin pen si simita padeng kon kasi ad hoc no ba elected no isibet lo la non ala litum aja kong abangke same category lo Sir, dang la edo committee town committee kipi bang chok che opposition party tum penangan kachisong se tame dolo la sob thak pisi puis. laga lang tu malam lo position ka kam sila lo kimi ke claim lo nge jong nun ke lang tu makam lo ta lang litung ko pisi ke claim lang litung na chichini nang lang laga litung sarkara kicari ni ateng ke ni tu claim pon lo se alang litung na opposition bagalang litung malam lo ani litung jong na mathai Sir, elong longi elong town committee elong ke la chairman se mil hai la member ke pon chok che party je lang ferarat ke nilining ching sam tek alang litung ke non nili phanchot kalilo BJP along ke claim bang ku bang piso an first time launching hol dosti non sitabe hamsing terona ke hai lo bonita sakya ke hai pi lo la kanalang litung team bangkre hini non hedong kang bai kon pustame madu ta opos dun mawe la penke lami theta ninge dun mawe athe kupilo alang litung ke claim ke dam besen la penke sob uigi miang selo basi ke claim ke dam yok mesen lo te muniti ke jo mun thai ke la bang kompo basi la henno ili tum no nada ka bang ke pedan ka chera ka chitu do pini tanang litum theklongji alang litum phala an sining che the karchu mai long ta price suri hini bang suri ke thom ba muluk nang chitong do nilitum ke matro Mondol office bearer, Morcha office bearer, Shakti Kendra la organizational hedi laswa system pen sela itu marsu chaji pusita lasukar julong pen langferara ratoma bang alang itum phala ansi kaching honlo party phala ansi kaching honlo anu tinta mithang ahem pen bang masipini bang suri ke thom ba kamulu nang chitong no pen ala itu phan hirjuni party office pen da tame keng ben siba lahelo itu bang ke unity bang ke langfer is always Kopilo with always peace and progress lagi tu pokaita kardo hai ke lama kompo asi laheno ili tumno na da ka bang ke penan ka chera ka chu do pini tanali tum theklongji alang litum phala an sininga che the karchu mai long ta price suri hini bang suri ke thom ba ka muluk nang che tong nili tum ke matro mondol office bearer morcha office bearer shakti kendra la organizational hedi laswa system pen sela itu marsu chaji pusita lasukar julong pen langferara ratoma bang alang litum phala ansi kaching honlo party phala ansi kaching honlo anu tinta mithang ahem pen bang masipini bang suri ke thom ba kamulu nang chitong no pen alang litum phan hirjumi party office pen da tame keng ben siba lahelo itu bang ke unity bang ke langfer is always Kopilo with always peace and progress lagi tu pokaita kardo
Ad-hoc Committee ni tuhan thot Karbiang Autonomous Council pen ni tuhan kangwai pot Karbiang Autonomous Council ano asal PM Dr. Nam Rong Akihai lapen ni tunggak lang heralong MSc mate Karbiang Autonomous Council ano IES sar drum lekte alang ni tuhan ning sampai lakukan juru parti alang itu ni tuhan kan mati tu election di April dan election di April ningkan tropi kinain pen thot ni tuhan ning nang cetepen ni tuhan ka bangso tahun 2 tahun komite lo rata asai muka nang palang dia pada tahun kemudian nang pacari ponji panggil tuhan ala soal kunang pipon pot alang ni tuhan kin ke lakaun ipin aka juru se pajir lo lapen niltum la itu सरकार पेन UPP स्कीम से नाकिले मा ला बांग के निली तुम रात फनांग लिपि नाकिले स्कीम आनो बांग के निली तुम रात लोंग से पंग पिपो हाई कमान पे निली तुम बांग CM सर तुम ला पेन पार्टी हाई कमान तुम निली तुम बांग ला ना का पिन खरत तेंग निली तुम ला बांग सो कमिटी बांग के निंग सिवेट पेन ला बांग त्रि हिनी बांग निंग सिवेट पे निली तुम रात फन बांग के क्लेम पिपोंग को Nanti sir ke dalam taning kan hundang lihin pen pali dalam tekte mak ke phe ke liya dim do pula buson nang ni hin pen ning cemat hadu masa do kele le lasom do pikla ate marata saya kam long kele ke men ke tong tekte azok sarkar setame aprang pen kapre sarkar pen langdam lok long non la BJP ya sarkar adhu mate Dr. Tuliram Rohang sir mate Karbiang Autonomous Council la tin Karbiang long potun nak cari pen lo bukan ke dak development bangke benang angle lo setame mulit along ke development ke job angle le setame mulit tu bangke men ke lake ning bangke insan tong tekte la pen ning ke hangat teng ke men kale dam tekte setame aprang pen langdam lo blote aprang sarkar pen langdam lo blote non BJP sarkar bangke development bangke claim pick lo pusi kaitam lo Nanti sir non abang kenang lila pucing ni la so pucing ni pen kicing si gupia kam siang li hin pen claim pang chen ponji la ke militum dak gumiti do chingwai chingsai konfo la pen high command do militum da sarkari high command la pen party high command do hal alang itu pen chingwai chingsai pon militum ayat steps tami deng konpo la bangi pini son claim pon di bangke ni la bangke pini bangke na pachinu tekte Nanti sir, la footpath along sa may la dukan na tum pinangan hormon kipi pon to la itas na may buing uti la pena santi la hay sa la pen la kula la hormu bilang an la business vendor tu mesa la dukan na tinglo sa may keter la hay putha kalang thekpon long lo la salam bangke ni islamet da bojadam no put thekdam long lo la sila tadi ning mathalo arona teng men sala bang ta claim pon nang ko jakong pen bang kali high command do high authority do pot ini tum charge pen la arona teng pen claim pon ko sini la bang ke lam chang chi pulung la bangso state light mate non la ke non hedjong se ka nai pon lang la ke ini tum IEM sana ki jur na jani sala state light ini long pon lo la pen towards tame long pon lo la sala bangso state light lo jahap ke nang jong dundo ajo long te adhok ke me ke tin ahok lo ate ma laso ice cream man ke non se kono akam ka sulibom la non ke ketes lang bus ni tum la ke claim pon la ate ma la kono ma ke hedo din ke ni tum dak man ke la pon tu la ate ma laso akam long man ke bills tame pipela lase labang kini lu kontraktor deman tame pachini lo je kisuman alai dabang mane ajulong te nepchok tintik adhok ka dum net tintik asala ke ka dunia din man kini tum labang ke ako pasalam pam thu Nanti sir lang federal panang lin pen misses piang tung tu mah ya lang federal panang lin pen misses piang tung bukan tu mah lang ferarat panang itu mah channel in pen ni message ki piang tung gela lo lang ferarat tu mah bang dak lang fer IMC mate Karbiang Autonomous Council IEM sar mudram lekhe ki claim ke mesena jo mate alang ni ning in ke pen madu fanstame la konpe party level gitu ang stame alang ni isibet tu eklai bet pen salang ni japon kasi hala solong rat tu kacirap theo kasi milih man stame rat tu maningkan sam theo lo kasi kewang ji arni stame lang pherabat tumang la ilitum asorkar lo mate la ilitum IEM sar man ki claim nang ki japon ni long bangke ilitum lang pherabat tumang kai ke da kacirap se kinang ji atima alang ni ningkan kirpen se lang pherat phan kam claim pipon bom la pen anjo se lang pher long ke paching thuji phan alang ni ning hang pip aju na alang ni dode sang se alang ye mai sab ke di alang ni homosti ki bang alang ni kai ke tame homosti chi ghuri pik
Nah salah solong ini dalam terhadap pan paciri bang lalu, kayak kita cirap cukup dari ini, lain itu mah liam sar mudram lekelo.